Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod ken ni pagayam a Frederick iti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Frederick. Agtawon nak iti 30, idi nagkasar kami kini Remy. Napilitan nak anang ikasar kini Remy. Gapo iti kantyaw dagiti babarkadak, tasyaklaan ti single iti grupo mi. Panagkunak ngamin, awanen ti mangayat pay kanyak, gapo iti langak. Nakutungak ngamin. Naklaat dagiti kakabagyak, idi impakaamok nga agkasara kon. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Frederick. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay kan Frederick. Dayjay a babae ti pakasaram. Ha? Kwa? Isumarte kayat na. Awan pa'y pipintasan naman. Ante, Saan nga min alang tikit kitaan ni Frederick? Anya ngay nga raw. Jay ugalay. Kat napintas nga tamat ti ugali dayjay a babae, Frederick. kwa, ante. Di pa'y umisem. Inyam amunak lang arudan asyak ti antem. Ngam na kami suot lata. Talagan sa asan ama nag-iisang dayjay a babae? Ay, inan ano na ka, Frederick. Pinakan samot iti intuno at tagumbaw, iso anaulaw ka. Ante. Babe, umisem ka mat no kasangsangom ti pamilyak. Diyak nga rod makais-isam, pilitin makit din. Sana mabalin ako sila pam idaa. Ay na, no saan da kakayat? Saan laang? Babe, Oh, dagiti wedding invitation. Bayada mon. 50,000 amin dayta. sige. Di tokens ta, mapan mo alaan madamdama. Imawag di nagaramid, nalpas ka nun. Saan nakadya kadwaan? Ay na, nagpudot di tarwar. Amom nga dahay blood ko. Sikaratan Sige. Dagasak inton malpas ti trabaho. Jag cater, nasken ka no apauna Mano kano ayati ipaunak. Mano ayati kwartam dita. Saan na kami anam namaan, Frederick? Awan apulos kwartami a pamilya. Apaya nagpasit dagiti bisita ni Remy. Awan ka det, ti kakabagyan da. Saan mi nga impakaam mo, ante? Apay ngay. Tatno saan da nga umay Isupay ka na apakanan da. Ay, sus. Anyamat a klase a panunot daytan. Kastamad nga minti ko na ni Remy, ante. Tatayo kat imay amin a kakabagyan tayo. Uray ijay adayo. Sa ita, awan kakabagyan da. Han, nakasagana ka din dagiti gamit kong agbiyahe? Apay adamagam kanyak. Sikan ati mangisagana. Ay, kunakmat ngamin nga isaganam. Tayin saganak dagiti papeles nga awitak. Sikan ti mangisagana. Naglaing kalakid din ay ang mangibaon. Nabannog ka nagdaldalos diti balang. Sige, sak nga ro din ti mangisagana. Han, agbiyahe ako han. Agur-urayin jay lugan. Itulod na kamatin ijay ruwar Makatuturo kak pa lang. Masapol pa'y ayang ay tulod ka. Dula amin. Pagkapyak kumapay jay driver ko. Ay na, ingkalat na pagkapyan. Disturbo ka iti pan naturog ko. Isuday tanggi baro ang manager. Kasla na ungat matirupa na. Umayin ka. Good morning, sir. Good morning. Maragsakan kami, sir. Taadan baro ang manager mi. Dito iti office mo, sir. Adda pa'y balloons. Ken, adda nakasurat a welcome.
Agyaman na kada kayo, ah. Kunak tumatkan ka, nasingpay. Ay na, workaholic ka gayam, sir. Oh, at titi kapeyo. Agkape kayo pa'y. Agyaman, nak. Ang mga noadda kaya tiyo akanan, sir. Sanak pa ang mabisin. Huston dito tinimpla makape. Agyaman, nak, ha? Okay, sir. Panawan kayon. Sige. Hello, Han? Ayan mo, Adak pa lang dito yung opisina. alas disan iti rabi. Anda ka pa'y laang dita. Ado tinas ka nga asikaswak dito, hoy. Anya ka dayta na trabaho mo na ya. Di na pa'y kumustaan, mate. Agdiritso kan to iti apartment mo. Inton malpas ka dita trabahom. Ang mga nukomporminto la ditan ti papapanam. Juan. Sige. Bye. Sir, lunch break kan. Umay kayo mga ninja kantin. Ha? Ayun gaya man niya. Jack pa yun napuputan ti oras. Sobra kayo mat ngamin busy, sir. Ayan ni Ethel. Napanmatan na nga ninja kantin, sir. Mangan tayo ijarwar. Ingkaya ba ni Ethel? Sige, sir. Adda kayo kaya't adamagin kan ni Venus, sir. Uy, saan ka man nag-araramid iti istorya? Anya dayta. Single ka kadipay, sir? Hoy, ada ayamat damdamagak akasta. Married akon. Oh, anya, nasumbatan ng tisaludsod mo. Sika talaga. Da kayo? Single kayo, pay? Single kami pa, sir. Ni. Apay nga eh. Kat nagpipintas kayo ababalasan. Kabutang da kami dagiti lalaki, sir. Saan kayo ngagsawi ti kasta? Iti dayta kinapintasyo? Imposible akabuteng da kayo dagiti lalaki. Oh, sige, mangan tayo kit din, sir. Ingkamot bisitaan ni Frederick iti pagtrab-trabahuan na. No saan na makaawid? Syakit din ti banugan na. Agawid ano kayat na? Kaslaawan pulos panang dungom kanila kay mo. Ay namanong. Anya pa'y kadi ayat ikayat mo aramidot. Naamwak. Ano saan na ka nga awagan? Di mo matan awagan. Amo na mat sa anak ang nausam nga agsel cellphone. Kasano kayo ang maadaan iti anak? No agin na dayo kayo Sa anak ko na makaanak. taapay. Ay, basta, jak kayat ti aganak. Anya? Kasta ti kuwanan ni Remy, bayaw? Wan, bayaw. Pasensya amon. Ay, sumit lagay madinak pulos sa rungkaran. Hanggang saan nabalen, bayaw? No adda oras mo, agawid ka. Sumarungkar ka dito eh. Wan, bayaw. Inawagan ka. Ta ipagkaamok lang tinasaot kabsat ko. Ay, siyak ti marurod iti ugali na. Awan ang yaman na, bayaw. Katagyaman nak, tay mawag ka. Saan ka pa'y matgaman nagluto? Saan ka abisita iti daytoy abalay? Agluto ka no masangom. Nabanogak ang nagbiyahe. Di mo mat ngamin imbagbaga nga agawid ka? Kaya't ka nga rod asorpresaan. Ita, paglutuan na katrabrabiin? Inta mga ni Jerwar. Rabiin, Anya nga rod ti kananta. ado dita ref. Mangipapudot kalatan no anya ti kayat mo dita. Anya, saan na ka nga inlutuan ni Remy? Saan, ante? Oh, nangag mo manong. Anya a klase nga asawa day ta Remy? Ato, timakan dito'y balay. Aw-awisak ni Remy. Ngam saan namat akayat ti umay. Hindi pa ang awawis at nga umay pumasyar dito'y balay. Ngam saan namat akayat ti umay. Unay kat day jay a babaeng. Ay, Frederick, damagak man ken ka no anya tinangayatam iti day jay a babae. Saan lang arudan anapintas? Nagalas pa ito ugali na. Kas ka lang amin nagapapura ng asawa. Kas ka lang maibusan iti babae. Sir, lunch break kan. Ay, wala niya.
Panganan nyo kini Ethel? Absent, sir. Agtrangkaso ka no. Kasta ka di? O sige, datan ti rumor. Ha? Umay kan, tapno da kadwak amangan. Jakmat lang maimas ti mangan, no agmay saak. Amom Venus, naladingit ti marriage life ko. Apay ngay, sir. Sa bali ti ugali ni misis ko. Nauyong, Kasta ka di, sir. di na pa'y maasikaso. Ay, unay matan. Pasensya ka na. No imbagak da ito ikan ka. Tapno rekas ka sa ano, malaganan mo tiriknak. Maawatan ka, sir. Sa dino ka ti pagawawidan. Apay, sir. Itulod ka inton malang. Hello, Han. Hello, Fred. Apay, saan ka nga gawawit? Remy, Ada ka din sa balyan na sarakam dita, ha? saan ka kumamat nga agsawi ti kasta? Doon na umakan kanya. Ibagam. Isang sekreto pa lang. Makauma ka mat, Remy. Kastalatan ti panagsasaom. Ibagbagak lang di agpaiso. Doon na umakan kanya. Sige, panawan na kon. Sige, bye. Agbababawi akon anang ikalay sa akin ni Remy. Sa anak anaragsakan ko na. Nagalasmat gayam ti ugali na. Nagalasmat gaya man ti ugali ti asawa yo, sir. Dahil tatipod no. Iso ano mabalin. Diyak kayatan ti agawid. Ngamin, sa anak matlangan napatagkan ko na. Di na tayo mailutuhan. Ay, anyamot din. Ay, kasi kamat nga rod, sir. Ay, nagladaw kayong tumit ngamin ang nagkita kin ni Venus. Hoy, nasumardam ka man. Kinapod no na. Naragsaka. No ni Venus ti kaduak. Oh, makitam? Ay, sayang. Sayang talaga. Sir, nagkalay sa kayon ka ni misis mo. Anong samon Isurom itinasaya at akababalin. Ay, kaasi ka mo, sir. Sayang nga talaga. No kuman nasapsapa anam mo ka, Venus. Sika kuman ti inaram ko. Sir? Nalidayak. Gaputa nagdakas ti ugali ti babae nga inkalaysak. Diyak magustuhan ti ugali ni misis ko, Mr. Lonely. Naungat, kan saan na nga ammo ti agpasensya. No umad-adayo ti riknakan kwa na, umas asidigmat riknak kay ni Venus. Kaya't kun nga isina ni Remy, to'y pagayam mo, Frederick. Pagayam Frederick, agyamanak iti daytoy apakasaritaan. Padasam man nga isurot ni bakit mo dita lugar nga ayan ti trabahom. Iti kasta, kanayon kayo ngagdan na. Kentap no mabagbagaam a kanayon. At ugali na ket saan anasayaat. Nuan niya dagiti di na kayat, di mo aramitan. Ket kasta kumamat kan ka. Nagkalay sa kayon, nupay ko nam anapilitan kalaeng. Sika, tinanakman. Isu nga isurum ti asawam, itinasayaat akababalin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Frederick iti La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ngagnagan ni ti Evelyn,
ngagnanaid itan iti Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti pamilyado. Ket daytoy iti kayat ko apay drama. Tabarang makaipaay iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti dayti adrama yo. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Evelyn dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Asino ti akin kawas di takup-kupinam, Evelyn? Ni Pablo, nanang. Anya, impalaba na kanya. Ngamin, saan nga ilabaan ni bakat na? Anya? Hay, jakman amoy ti dadya babae. Tadi na asikasun ti asawa na. Iso alin na ba amon ti kawas ni Pablo? Kat, manungay ti itangdan na kan ka. Saan ak magpatangdan? Amom, Evelyn. Adda maipalpalapayag kanyak maipapan ka na kayo kan ni Pablo. Ha? Jakpat yun. Gapo ta asawa ti kasinsin mo ni Pablo. Ngami ti day ta anakitak. Nga inlabaam. Kat kasla mamati akon. Inlabak lang? Adan relasyon mi? Saan kit din? Awan relasyon mi. Sapay ko mga runta kasta, Evelyn. Tanupod no. Sika tinakababain. Kasinsin ka rin Ada ka din ni Pablo? Umay kula ito day ti na abado na. Ha? Lina ba am abado na? Wan, ngamin. Di mo pa'y mailabaan mo ti asawam. Ha? Sige, inakon. Nakupin ko daytan. Nadalos kan na banglo, tasyak tinang laba. Ha? Sige inakon. Ay, mabit lang kasinsin. Jak maawatan da ito Apay nagpalabakan ka ti asawa? Gapo ta di mo mailabaan. Tabaging tupay, kat di mo maurnos. Anya? Sige, inakon. Sa dino ti papanam, ta nakarubwat ka, Evelyn, kat parbangon pailaan. Adala papanak, nanang. Sa dino nga road. Basta, adda papanak. Ala, makamu ka, no di mo ibaga kanyak. Ngam asino ti kadwam. Dagiti kagayim ko. Sige. Agan anad kayo nga rod, iti papanan nyo. Ay, kamaudyanan na. Masolo kan, Pablo. At datan di tilaon yun. Nagmayat ti baybay. Kasla kayat kung taglangoy. Nagmayat. Madlaw ti kinaragsak mo Katsi ka, saan ka kadi naragsak? Kasta unay aragsak ko. Gaputa si katikadwa. Saan ka kadi naragsak no kadwam ti asawa? Evelyn, di mo iraman ti asawa. Mabalin ka di at maipapan ka datalatan ti pagsaritaan ta? Sino ti mas ayayatan? Siya? Wano ti asawa? Sika Kasta, di kayat ko amangan. Ay, nagbayat ti biyag ta dito Kasladya ko ni kayat ti agawid. Oray siyak. Kasladyak kaya rin tagawin. Diyak kaya ti maisinagin ka. Pablo, anya nga tano saan tan nga gawid? Dito'y tan nagnaan. Ha? Mangsapul tan iti pagnaadan kan panggadan ta dito Kwa. Narigat na ito, Evelyn. Saan tan nagsubli di lugar tayo? Tapno saan mo na makita pa iti asawam? Ore at na relasyon ta. Diyak mo't kahit apanahon ti pamilya ka. Imbagak mo't daytagan ka. No kasta, napatpataglatakan ka ni Karina ngam siya. Imay ta dito itap nagragsak, Evelyn. Iso alipatan pala dayta asaritaan. Ala. Ituloy takit din timangan. Sige, nonya ti pangadan mo. Isulat tan ti matumpal. Adto ti kapen, Pablo. Agyaman, Maudi nga taw ta di ti resort. Kasadyak pa'y kayat ti agawid. At trabaho ta nagpadpada. Iso anas kanya gawid tan. Wan nga ron. Ngam sakbay nga grubot ta. Agsarita ta pa yan na imbag.
Ha? Saan ta ko mga ipadlaw nga da relasyon ta, Evelyn? Gaputan no adda makadlaw. Sigurado apag piyesta ang data dagiti chismosa. Kang runaan na, gulo laki diti mapasamak. Panag ko na mga ta, kat mamati ni Karina nga da relasyon ta. Jaklam mo. Ngam nasaysayatan tayo agan anad. No kayat mo pa nga agbayag ti relasyon ta. Iti day ta pa nagsarsaritam. Kasla sa anak ka napatagkan ka. Sana kasta, Evelyn. Ngam jakla kayat niya dalumpad aparikot. Sige, agtong pala. Gaputa jak kaya tamapukaw ka kanya. Nay, da kayo maggayam data, pare Pablo, Evelyn. Nagapuan niyo. Siya, nagapok iti bagyo. Nagrana kami na dito para daan ti Van. Kasta ngagpaiso. Nakadkadlaw ang nagkuyog kayo. Saan yun niliba? Apay ka din na ipapilit mo, Darwin. Kamay sa, no nagkuyog kami man. Ada ka didakas na. Saan kami ang nagkuyog, pare? Sige, mumuna akaon. Makitam, nasuro ni Pablo, iso ang natanan. Evelyn, adda nasawa day jay. Apay mo sa klangan ti ayatam. Anong niya? At least, single akpay lang. Oray siksi kalaon ng tilalaki dito lobo. Di kalakta kaya. Agsarita taman anaimbag, Evelyn. Sang-sangpot ko lang nanang. Agi na ako mapay. Sa dino tinagapuam. Kanasino ti kaduam. Ibagam ti pudno. Napanak iti bagyo. Agmay-may sa aklaan. Ulbod! Mabalin ka din, nanang. Saan da ka pakibyangan iti kahit kong aramidan? Sana bali, tasak mo timang pakpakan ka. Bastos ka nga inanak. Isingir mo ti panang pakpakan mo kanya? Gapo taman nakibyang kayo. Anak ka. Siyak ti inam. Kadyak kaya timang manggag kong aramidan niyo kan ni Pablo. Awan madingar aramidan mi. Di ka naglibak. Gaputa ada nakakita kada kayo kan ni Pablo. Naglugan kayo kano iti Van. Ha? Asawa ti kasinsin mo ni Pablo. Iso anas kan aliklikam. Di ka magibabain. Di ka ag-agaw iti asawa ti sabali. Kasinsin mo pa imot nga rod. No si kabilang ti maagawan iti asawa. Nalabit ang masaktan kamot iti husto. Iso apang nga asim taliklikam mo ni Pablo. Di ka mangibabain! Mabitlaan! Sino nga taday tako namlan maururamat? Anya ti... anya? Naragsak ka di iti asawa, ha? Awanan kay iti bay. Napan kayo pa'y gayam nag-resort? Imbes a para iti pamilya na ti kwarta na. Napan nyo la inragragsak. Saan asolo ti gastosan niya? Naggastosak mat. Pumanaw kan. Tano saan? Idarom ka. Idarom nak iti anya. Iti panang tongpakan ka. Amangan no kayat mo pa'y akong taran ka. Sige, padasam. Takitaam no niya taramidakan ka. Kababain ka kasinsin. Aga-agaw iti asawa. Makitam itati bunga ti inaramid mo, Evelyn. Sikan ti pagsasaritaan dagiti tattao. Litli ka mo ni Pablo. Nanang, apay ngamin nga iso tinayat ko. Anak, kasta talaga. Ngam rumbang ko maalinabanam tirik na. Tasikamat laang ti madadaal iti dayta. Sika ti nakababain. Nanang. Sige. Pumanaw ka pa'y laang diti lugar tayo. Tapno maliklikam ni Pablo. Kasanon ti trabaho. Saan na balin ti trabaho? Makasarak kanto iti sa bali. Ay ayatak ni Pablo. Ay ayatak unay. Katkas na dyan kaya ti mayadayugan ko na. Di kagbalin amaag, Evelyn. Basol ti kastangar aramidam. Nanang. Mapan ka iji bagyo. Ije ayandaan tim simang. Nanang. Ay awanan ti adupay angam.
Inton bigat mo't laang agpabagyo ta. Itulod ka. Tapno sigurado nga ija ay ti pagturungaw. Hello? Pablo? Mabalin ka din agkita tabiit. Ngamin, agpabagyo kami itan kaninanang. Sorry, Evelyn. Ngam sana ka magarwar. Kaputa ang mga ano niya taramidin ni Karina. Ang mga ano ipaypayso na ito uminom iti pestisidyo. Anya? Sige, bye. Kinindap ng ti cellphone na. Intan, Evelyn, di mo gamdan na awagan ni Pablo. Ala, rumwartan. Di ka nagsinay, di ta. Intan, kunak. Uwan, nanang. Hoy, di ka man singrot dita. Ang mga noan niya timakunakan ka dagiti padata pasahero. Nanang. Anak, pagsaya atam da ito'y nga aramidan ta. Yat adayo ka laang iti pakadadaulam. Ngamin, kaya't ko kumakasarita ni Pablo. Nga oray iti maudin agundaway. Mas pinili na ti agyan iti abay ni Karina. Kaputamangan ganun ay paypayso na ti uminom iti pestisidyo. Natural. Mas pilyan na ti agyan iti abay ni Karina ta asawa na dayjay. Kasano no ipaypayso ni Karina ti panggap na. Oh, kasano na kita anak na no bilang. Mala, lipatan mo ni Pablo anak ko. Pangaasin. Ay, kastagayang tiga po na, lukreng. Wan, Manong. Uncle Salvador, nakababain pa'y kada kayo. Kaanakan, amin a tao ket agbasol. Wano agkamali. Ngamdumtang ti makuna a panagamires. Kadno si dadaan ka nga agbaliw, nasaya ti pagbanagam. Uncle, Ngamno saan mo akaya ti agbalbaliw, sigurado nga agbabawi kanto iti udi na. pudnot ako na Manong. Dahita ti ibagbagakan ko ana. Kaanakan, no paiwanwan ka, nasaya ato ti pagbanagam. Ngam no ipilit mo ti kayat mo, nga uray maday, awan madadaal ka talaga. Nang runa, tamadi nga raw ti aramidam. Uwan, Uncle. Lipatat lang ni Pablo. Takderam dayta kaanakan. Ngamen, no agtultuloy ti relasyon nyo ken ni Pablo, kat ipaypayso ni Karina ti agpakamatay. Sigurado, akaraman ka iti pamabasol. Kat siyempre, saan tumat anatalinaay ti panunot mo? Danggam ti balakad ni Uncle mo Salvador, anak ko. Uwan, nanang. Dumdum ngagak. Kasano, Evelyn, anak ko. Agsubli akon ijay lugar tayo. Tawan agpakan kadagiti dingwan ko. Uwan, nanang. Sana bali, tadamot pangisarkan ni kasinsin mo vilmakan ka. Uwan, nanang. Makibagay ka dito'y balay dawan. Uwan, nanang. Kang runahaan na. Di mon gamdan nga awagan ni Pablo. Uwan, nanang. Saanan? Kat ikidawandak iti pamakawan ka ni Karina. Ikari, liklik ako ni Pablo. Nasaya at no kasta anak ko. Agsukat ka ni tinamber mo. Tapno saan nakaamakontak ni Pablo. Uwan, nanang. Aramidat dayta. Innam abulan kon iti syudad ti Baguio, Mr. Lonely. Kat pagyamanak, tanaklon ko asaan apara kanyak ni Pablo. Umay naksarsarong karan ni Nanang, ket naamwak ken ko ana, anaragsaken ti panaglangan da Karina ken Pablo. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Evelyn. Pagayam Evelyn, nasaya at launay, talimiklik ka iti adadapay kuma apagbasulam. Ket nasaya at met, tanagsubli ti sigo da panaglangan da Karina ken Pablo. Ket kas itinakunan ni Uncle mo Salvador,
tao tayo laeng agbindot. Ngam dumteng latta ti panagamiris. Ket no paiwanwan ka iti mading aramid mo, nasaya ato ti pagbanagam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Evelyn at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Beatriz manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Estudyante kami pailang idinamamok ni Gerald. Simple alalaki ni Gerald. Ti kayat dagiti naganak ko, tay padami, nga da mabalin na itibiyag, ti makaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Beatriz, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka di tinapasamak di tapingping mo. Kuang amin, ma'am. Dinanog ni Alex, ma'am. Ha? Apay dinanog na ka? Ada saan nyo ang nagkinaawatan? Awan mo ti amok abasol ko kang kuana, ma'am. Sige, mapantay ti klinik, taagasan ta day tapingping mo. Hi, Beatriz. Anya ti bagam, Alex? Agawid ka rin? Mabalin mo ti makilugan kanya. Pasensya kan, Alex. Ngamsukunan nak ni Mami. Kan may isa. Awan ti kadwa ni Gerald nga agawid. Ni Gerald manen? Apay, dakas ka di? Di mo ka di madlaw? Kanya. Agayatakan ka. Kat masaksak tanak. Taamin nga atensyon mo. Kat para kay ni Gerald. Sino ti kadwa? Asimbang put, Beatriz. Kwa Mami. Barkadak. Iso ni Gerald. Gerald? Iso mat ni Mami. Nasaya at tanamam ka, ma'am. O sige, makilugan kan kada kami, Gerald. Tamalabsan tayo mat tibalayo. Agyaman na, Beatriz. Anya trabaho tinaganak mo, Gerald? Manalon dalaang, ma'am. Isumat lagaya makasta ti kawas mo, Mami. Oh, abay, dakas ayadag sa lutsod. Mami, saan ko mamatakas na ti panagsasauyo ka ni Gerald? At na kayo matgaya man, itaypay nga orayan na ka ni Alex, Beatriz. Anya tira na midanday tanga Alex dito balay, Daddy. Nabamban nugak. Jack kayat ti makisarita kan kuana. Beatriz, bagnang ni Alex. Maitid na amin nakasapulam. Makisarita ka kan kuana. Tano saan, dakas ka kanya. Mami, kwarta ka nilang tinapatag kada kayo. Para kan kadag ito yung aramidan mi Beatriz. Abay, kayat mo agbalin kanto amarigrigat no ni Gerald ti pakiasawaam. Awan panagayat ko kan ni Alex, Mami. Iso ano mabalin? Saan ko maada kayo ti agdesisyon no asino ti rumbang nga ayatat? Oh, apay akas na tilangam. Kasla malmalday ka man. Ada ka ti parikot mo? Ngamin. Awanan ti pagbayad ko iti tuition ko. Kat ko naninanang ko. Saan ko nga ituloy ti panagadal ko? Anya? Sa
Saan na mabalin? Manulangan abulan kat agradwar tayon. Beatrice, dahito yun ti mauding aldaw ko dito. Kaya't kulaan ko ma, nagpakadakan ka. Gerald, oras siya kung ti agbayad iti tuition mo. Saan, Beatrice? Nakababainmat kan ka. Among mati ka sa saad mi. Awan pangalaak iti pagbayad ko kan ka. Di, bayadam tulatan, inton agdan trabaho. Adoy, Pasensya ka, Beatrice. Ngamjak maawat na ita ang kwarta. maawatak ti ka sa saad yun. Ang alaam ko madaytoy. Tulong ko para kan ka. Di kan aglibak, Gerald. Uray no di mo ibaga. Idi pa'y laang. Amok nga adda pa nagayat mo kanya. Mabain ka lang agpud no kanya. Mabuta nga ka dagiti naganak mo, Beatrice. Ang mga noon niya ti aramidon da. Numamuan da saan ka nga inadaywan. Mami, anya timbagbagayo ka ni Gerald. Binutbutan niyo ka di. Kwarta laeng ti kamat ni Gerald kan ka. Saan arumbang nakasjay tinaramid niyo? Mabalin ang makaswan kayo gapo iti aramidan niyo, Mami. O di ka suwandak! Kabalak ti mga alay ti nalaing nga abogado. Kat sigurado asyak matlaeng ti mga abak. Kan maysa, pobre da lang! Di da kabalang ti mga alay ti abogado? Mami, apay akas Ti kunakan ka ide ni Alex ti pakikalay sa am nga man niya tararamidam. Lik-lik-likam kide. ngam ni Gerald ti ay Awan ti masakbayam kagwana. Anyang tugay ti pagbalinap no isot pa kaya sa waam. Saan ang napatag kanyak ti kwarta, Mami? Amuyo ka di, ti hustong a kinataon ni Alex. Oh, anya ti pakpakan day jay a Gerald kan ka. Apay natangkam ti ulom, ha? Kayat ko laangan ti matay. Ngam ti makiasawa akan ni Alex. Agawid ka ka din? Wen na? Amangan no kayat mo pa ang makita ni Gerald. Alex, anyat inaramid mo ka ni Gerald. Sumurot ka kanya. No kayat mo pa ang makita ni Gerald. Ala, lumugan kan. Nangipanam ka ni Gerald. Di ka madanagan. Si bibiyag pa'y ti lalaki nga ay-ayatem. Oops. Di kagsangit. Makitan tunot lang ni Gerald. At dahi ta ti lalaki nga ay-ayatem. Apay nga ka dito, Beatrice. Amom ka di mabalin ka may sagmak. Itikas din na inaramit mo. Anya tinaramid ni Alex kan ka. Apay akas tamot tantilang ham. Relax, Beatrice. Saan ko apatayin ni Gerald? Kaya't ko lang ipakita kan ka. Nuan niya ti kabalak ng ramitin. Alex, pangaasim. Di mon ituloy na anyaman ti pampanunot ang ngaramidan. Bak nangagmet. Apay asaan masyak tayatem, Beatrice. Anak, Alex. Agpili ka kada kami. Ni Gerald, wano siya. Saanan ang masapol nga pilian? Itaman pa yan nagpatulod ka ni Alex? Kasta di kayat yo. Saan ka di, Mami? Ne, apay akas na ti pa nagsungsungbat mo kanyak, Beatrice. Ala, sumrag kayon tamangan tayon. Sa anak mabisin, Mami. Sige, umuna ako na maturog. Katkasanon ni Alex. Sana bali. Umay manan inton bigat ni Alex. Agyaman ak no kasta, Beatrice. O niya, Gerald. Nangin mo day jay?
Siya ti pinili ti babae nga ay ayatem. Pasensya kan, Gerald. Masapal nga ramidag ti kastoy. Napara matlang ka ni ka. Agananad ka kumakalayon. Umay kan, Beatrice. Lumugan ka ni ti kotse, tada papananta. Kat si ka, Gerald, makaamu ka matan nga agawid. Ket di kan agpakpakita pa'y kanyak. Gerald, agyaman ta sinong batang ti awag ko. Beatrice, Kumusta ang dagiti sugat mo? mayatan, Beatrice. Nasaya ato kasta. Mailiwak unayan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta. Mailiwak matkan ka. Ngamjak kayat ama isang magka. Numaamuan ni Alex nga agsinsinarak ta. Ilimod ta ti panagsinsinarak ta. Pasensya ka. Ngamjakon kayat ti makisinarak kan ka, Beatrice. Pangaasim ko ma. Taadaywan na kon. Itikas ta. Maipamaysam ti atensyon mo kan ni Alex. Anya? Gerald? Intan, Charmaine. Gerald? Ligliklikan na ka di? Addan no biyak. Saan mo ka di makita? Hi, Beatrice. Anya? Di mo kumamat aramidan ti kastoy, Gerald. Di mo pa isang batan matagiti awag ko kan ka. Kastay na kunak. Addan no biyak. Katsapay ko ma. Taagbalin ka anapod no kan ni Alex. No anyaman tinapalabas ta. Rumbang laang alipatam. Itigas ta. Saan ka na masaktan? Agyaman aktain may ka, Gerald. Kaya't ko nga ibagakan ka dahito iti maudi agang daway, Gerald. Imbaga ni Mami, nga umakar kami ija Manila. Agan anad ka na yun. Laglagi pa nga ay ayaten ka. Katnam na maangadan tumanan aldaw nga kita ta. No kasta. Iba tinak ngagmaymaysa. Kaya't konti makamove on. Itatawanan ni Alex. Kaya't ko amang rugimanan. Diyak kayat nga iba tinak, Beatrice. Adamot ni Charmaine. Saan ka di? Oh, Beatrice. Apay ngay narakop na. Beatrice. Saan apod no ano biyak ni Charmaine? Anya? Kinapudno na. Kasinsin ko ni Charmaine. Kat pamarang nila ang dayjay. Tapnos adangan na kon. Tapnos an ka amay sakmak. Amok asan asya ti lalaki akayat dagiti naganak mo. Para kan ka. No kasta. Ang subli ka kanyak. Beatrice. Agyaman ak, Gerald. Ikarig. Ilaban ko ti ayan-ayat ta kadagiti naganak ko. Katsapay ko matakas ta kamat. Ay ayatan ka unay, Beatrice. Ay ayatan ka matunay, Gerald. Idi damo, saan akayat dagiti naganak ko ni Gerald para kanya? Ngem inaramid ni Gerald ti kabalan na, tapno maipaneknek na kadagiti naganak ko, nga uray pobre ti pamilya ang naggapuan na, saan aday ta ti rason, tapno agsi na kami. Naklon mat ni Alex at talaga asaan ko nga ay ayaten. Ket ita, naragsak kami kini Gerald, tanaklon mat laengen dagiti naganak ko. Daytoy man ti kapadasa, to'y pagayam mo, Beatrice. Agyaman ak iti daytoy apakasarita Beatrice pagayam ko. Tinapudno nga ayat, awan ti makalakped. Kat sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo adwa. Sapay kuma tagtultuloy met ti panagpursige ni Gerald iti biyag para itinasaya at amasakbayan nyo. Bueno papagayam,
Ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan a Beatriz, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marjorie at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lovely. May papan itibiyag ko kas may sa negosyante ti inak isalaysay. Barang pakaadawan iti adal. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marjorie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Papa, kaya't ko kumamat yung business. Anya business ti kayat mo, iha? Restaurant? Wano grocery Papa? Okay, iha. Manglukat tayo nga road iti grocerya. Ngam parikot ko ti pagkapital ko, Papa. Saan sa nga umdas ti kwartak nga DJ bangko? Sana parikot na ita, iha. Ikang ka. Agpaiso, Papa? Wen. Ay na, agyaman ako na, Papa. Awanan niya man na, iha. Basta pagsayaatan nyo lakit ding anak mi, ipaay ko. Agyaman akmanan, Papa. Talaga nga imporsidim ti mang ipatakdar iti negosyo, ama nang. Wan ading ko. Tamo mat. Idi adda tayo pa lang iti kolehiyo. Arapang apkon ti maadan iti bukod ko a negosyo. Taday ta ti pagasmat. Sa bagay, nanipod pa iti, naasam kan nga aglako-lako iti komporme. Oh, anya manang, magustuhan ka di day ti apwesto? Wan ading ko. Mayat ti lokasyon na. Awan ti kaabay a grocerya. Isong awan unay ti kakompetensya. Kan may sa, adda ventilasyon na kan nalawa. Nukas ta nga rod. Ingkabero ko ng jakin kukwa. Ibagam asikan ti mga bang iti daytoy apasat ti building na. Wan ading ko. Ala, intang nga rodan. Tapno agaramidan adagos iti contract of lease. Sana sinsinan ti binangon mo ang negosyo, love. Dakkel ti responsibilidad mo. Iso masabol na ganos ka, ha? Wan love. Katsapay ako matatulungan na. Wen, love. Sana mabalin na di katulungan. Diyak kahit na may stress ka unay. Agyaman na, love. Kaya di ka unay pambanog, ha? Sana bale, tadan to dagiti tao mamagtulungan ka. Wan, di ka madanagan. Kailangan ka ba ulat taramida? Diyak mat kayat ati malusyang. Diyak kayat ang mapukaw ti kinapintas ko. Kapula ang iti stress. Tamangan na isukat na. Saan, love? Napintas ka. Sikat ti kapintasan na babae. Anam amo. Congrats, manang! Napaduras mo adagos ti negosyo. Agyaman na, ading ko. Talaga ka imaamtag negosyo, ha? Ay, sana kas kanya kawan aanusan na itikasta. Talaga akasta, ading ko. Ay ko na nga rodan. At the individual differences tayo. Sa bagay, nga mga lakay ti katulungan ditoy. Di mo kabaala na siksikalaang. Unsa, mga laak iti uray 5 akadwa. Kabaalam day tamanang. Tanapigsa mo ti negosyo. Ang kasanungay no kurang ti 5 akatulungan. Di aghire kan tumanan. Dakil ton ati isweldo. Di mo aming panunutan day tamanang. Agpasweldo ka, tadi mo mat kabaalan no siksikalaang.
Sana bali. Napigsan ton ti income ti grocery. Panagkunak at nasaya at titaray ti negosyo, manak ko. Wan pa pa. Kaasi ti Apo. Inaldaw nga da mapaspastrag ko nga income. Kasapulam nga rodan ti kaduam. Di mo kabailan no siksikalaeng. Iso amang hire ka ni ti staff mo. Uray upat a sales lady kan dua a cashier. Wan pa pa. Ngam laglagi pa miha. Nariga ti manghandal iti tao. Iswa kasapula na talaga ti anos. Wan pa pa. Laglagi pag-akanayon dayta. No adda nagkamalyan ti may sa nga staff mo. Saan ka nga ugong at adagos, ha? Isurom dagiti rumbay nga ramidan da. Nasken nga amom ti makibagay ka dagiti taom. Wan pa pa. Umunay ti amin. Kaya't kayo akablaawan. Gaputada kayo tinapili kadagiti ado nga applicants para iti sales lady kan cashier. Da kami ti rumbang agyaman, madam. Gaputa inikan na kami iti oportunidad tapno makapagtrabaho. Alang arod, dumngag kayo ana imbag ta ibagak dagiti kayat ko ken dagiti jak kayat ang mapasama. Wen madam. Umuna, jak kayat ti kanayon amala daw asumrek iti trabaho. Ken jak kayat ti basta agabsent latan. No adda emergency, pakaamuan dakpay nga umuna. Ken jak kayat ti sadot. No trabaho laang. Wen madam. Ket no addaman parikot wenno kayat yu adawatan. Di kay agbutang amang ibaga kanyak tapno ang Muktar Aramidak. Wen madam. Nasayaat nga rod no kasta. Oh, adda ka di dagiti sa lutsudyo? Wenno inayon nyo itimbaga? Awanan, madam. Okay, kasta nga rodan. Ket agkikita tayon to inton biga. Adi aman na po na, love. Dakkel ti mapaspastarak ti grocerya. Mayat tapno adamot gunggo naman nagpatakder. Kan ada pagpasweldom. Wan nga rod. Ken may sa nagagat dagiti staff ko. Dayta siguro ti may sa a factor no apay anapig sa ti grocery. Mabalit na kasta. Ken kapumot lang kadagiti tulong yo. Ni ading ko, ken ni papa. Agan anos ka nga rod, love. Kan di mo una istrikto ang dagiti staff mo. Tapno di dagsadot-sadot. Kan no nawadwad ti income ti negosyo, nayunam to pa ti sweldo da. Tapno ad-adda pa'y agumagat da. When love, adda tititid ko at transportation and food allowance da. Sige. Bay nayunak to ti sweldo na. Well, love. Tapno ad-adda, ama paraburan ka. Ado ti customer, da kayo a sales lady. Iyasisyo a husto dagiti customer, ha? Ket da kayo mat-abagers. Alistuan nyo ti agipak kadagiti ginatang dagiti customer. Ket da kayo mat-akashir. Apay asaan nga agus usad ti pila. Nakatitidog ti pila. Alistuan nyo ngamin at ti agipunch. Pasensya kayo, madam. Agpalpal lang namin ito yung computer. Anya? Uray da ito yung adding machine, madam. Saan nga punch? Ta imanual ko guma. Ay na, adamot gayang problema kadagita. Ngam apay adi yung bagbaga adagos kanyak. Ita lang namin ang nagpalya, madam. Masaya ako, titigalman. Hay! Sana bali, madam. Ma-accommodate ni Matla ang amin na customers. Apay abim mabati sales tayo itang alawas, Vina? Drix? Kwa, madam. Basit namin ti customer manipod iti last week. Amangan mat no di kay nagdi-display kadagiti baro alako. Nangirwar kami mat, madam. Ngam talaga abasit ti customer. Nalabit, nagbakasyon da. Nalaing kayo pa yan nga agrason. Ganun gayam. Apay ang naggiddan kayo ang nag-absent idi na minsan, ha? Vina? Drix? Emergency ngamin, madam. Awan ti plano kang aglangan. Ngam intaray mi iti ospital ti inak.
Agsasao ka di itipod no, Drix. Uwan, madam. Ket si kamat, Vina. Apay adi ka nag-report? Si makit nga min ti ulok idi, madam. Kunak ayanos ko ti ag-duty. Ngam, jakmat ka ba ulan? Ta talaga ang maulawak. Siguraduan nyo adi yun ulitan day ta. Wano, adda relasyon nyo adwa. Ket nag-date kayo iti day di nga aldaw. Ay, saan madam? Talaga ama di tiriknak idi. Okay. Ngam laglagi pa nyo dayto ya. Jak kayat ang maaddaan iti relasyon ti ure asino man kada kayo ditoy. Tadyak kayat ang maapektaran ti trabaho yo. Manang, anya di sayang busang amang mangag ko? Nga anya? Kanayon ka kano nga agungot ije grocerya. Kan pinagsasawam kano dagiti taom, idibim masit ti sales yo. Anya? Nagipulong dagayam kan ka. Naibagadalaan kanyak manang. Gapo takas laawan kanon ti ganas da asumrek. Gapo iti kanayon a panagungungot mo. Anya? Apay ang nagbalbaliw kan manang. Iparik namot kadakwada a napatagdakan ka. Kan maysa, saan da abaso no ba iti naglakwanda? Ta depende day ta iti kaado ti aggatang. Kan uray ado ti gumatang, no saan ka ba iti gatangan da? Anya ngay piman ti maurno a koleksyon. Ha? Di ka unay manang. Edukado dagiti staff mo. Kat ammo da ti aramidan da. Kasano ngay no ilaban da ti karbangan da. Kat ireklamo da ka. Laglagi pam. Ado ti karbangan dagiti employees ita. Grail, ading ko. Kan maysa, di mo pakibiyangan ti personal abiyag da. Taawan ti karbangam nga uray boss da ka. Ti importante, ar-aramidan da nasaya at ti trabaho da. Da kayong amin! Sungbatan nyo ti saludsod ko. Ano day ta, madam? Sino kada kayo tinagipulong iti kapsat ko? Ha? Awan mat, madam. Salamat, madam. Imposible! Apay nga rod nga imbaga na, nga da ka nun ang ibagakan kwa na akanayo nak nga gungungat ditoy. Oh, si Kavina. Apay adi ka matimtimak dita. Amangan mat no si ka tinagipulong. Madam? Sungbatan nak, Vina. Si ka di tinagibaga iti kapsat ko, ha? Pakawanan nak, madam. Aklunak. Siyak tinangibagakan ni Ma'am Grail kadagiti amin nga aramidan nyo dito grocerya. Anya? No kinaawan respeto tinaramid ko. Pakawanan na ko madam. Kano pakasairan nyo ti ibagak ita. Pakawanan nak, ma'am. Ngam nalabos kayo mo't ngaminan. Saanon nga umno ti aramidan nyo kada kami. Amin kami nga staffs nyo. Pabasulan nyo? Kat no ba city sales, ibagayo abasol mi? Kat saan mi mat abasol dayta? Saan mi mat amapilit amin at tao? Tapno aggatang da dito grocerya? Kan may sa madam. Nagbalbaliw kayon. Diwa mo nga presyarin ti trabaho mi. Tila ang pagkamalian mi ti sipsiputan nyo. Kan ti parikot mi kan ka madam. Di na kami maawatan. Di awatan dagiti parikot mi. Tati kayat yo. Katilaan pagsayaatan yo. Kan pagsayaatan ti grocerya ti tutukan mi. Drix. Wen madam, dayta ti numero 1 aparikot mi kada kayo. Kan kasano nga rod ama ibagami ti kayat mi nga ibaga. Kat saan kayo mat nga approachable? Manmano kayo pa yan nga agyan dito grocerya. Anya? Marjorie iha, anya ka din ti mapaspasama kay ti groceryam. Apay ka di pa pa. Basit dagiti lako ang naka-display. Kan upat langan ti naka-duty di kalman. Nakita kita di magasa kay Jai. Papa. Kan maysa. At da nakaibaga kanya kakayat da kanon ti agresign. Agresign da kano
gaputawan ka nun ti kaganasan dangag trabaho gapo iti ugalim. Apay, anya ka di ti pampamayam kadakwada. Awan mat, papa. Apay nga ro dakas dya timbagada kanya kidikalman. Amangan mat no nasubra am ti kina-strictum kadakwada. Iha, nalipatam ka din dagiti kanayon ko nga ibaga idikan ka, nga anus lang ti kasapulan. Ken ipaay mo ti kasapulan wenno benepisyo dagiti staff mo. Tapno di da sumadot nga agtrabaho iti groceryam. Papa, Saan pa naladaw ti amin? Kasaritam amin dagiti staff mo, ketagkid daw kahit ipamakawanda. Ay ida, tapno agtalin na eddapahikan ka. good morning. Good morning, madam. Oh, aping upat kayo lang dito groceria, Vina. Madam. Saan ka nun asumrak dagiti kakadwami? Agbirok na ka nun iti sabali apag trabakwanda. Anya, awan mat imbagbagada kanyak iti naudi ayo umay ko dito eh. Uray di da ka nun nagpakada kada kayo, madam. Gaputa di mo matla ka nun denggan ida. Kan uray da kami, madam. Ag-resign kami matan. Adan na sa pulak apang gadak. Inuray kayo laeng. Tapno formal nagpakada kada kayo. Gusto ti kinuna ni Vina, madam. Katsapay la ko ma, tamapakawan na kami. Kabaalan mi matitrabaho dito eh. Ngam di mi maanusan ti ugali yo. Madam, ibagbagami da ito eh. Tapno ammo yo ti araramiden yo inton sumaruno. Saan, Trix? Vina, pangaasiyo tadi kay pumanaw. Ikarit, baliwa kung titrato kada kayo. Kat aramidak amin para iti pagsayaatan nyo. Agyaman kami laangan, madam. Ngam nakapagdesisyon kami. Saan da kang ireklamo kadagiti inaramid mo kada kami. Ngam palubusan na kami kumapunganaw dito eh. Ito pa diti parke, love. Ngam di ka matun matagtagar eh. Lawrence, Apay, anya ka diti parikot mo, love. saan alimad kan ka tinapasama kadagiti tao iti groceria? Dayta tinadagsan na parikot ko ita. Nagbidutak, love. Ngam naladawan ti amin, idi naka-amerisak. Pimanaw da aminan. So ita, nang rikap ti groceria, gapo tajak kabailan asisyak laan. Masaya nga na kadagiti staff ko. Gapo ta nagagat kan nasingpat da. Ngam pimanaw da, gapo matlaang iti aramit ko. Nasayat mo ta naka-ameris ka, love. Nyamala, di ka nagladingit pa eh. Agkid daw ka manan iti pamagawan kadakwada. Kaya't kasaritam ida, no kaya't dapat tagsubli. Gabno ditan kayat, ag-hire ka manan. Kaya't baliwam matan ti tratom kadakwada. Tapno saanin ang maulit pa iti napasama kita kalabas. One love. Aramidak dayta. Gapo ta kayat kumat asulnitan tinagkurang kadakwada. Nakaamirisak iti dakkel ang nagbiddo tak Mr. Lonely. Nagsubli dagiti daddo mga staff ko. Ken nang hayrak iti kabarbaro. Ket binaliwa kon ti trato kadakwada. Maragsa kanakmet, gaputad adda agim magetda. Ket adda adim muras ti negosyo. Gapu taganado da aminen nga agtrabaho. Taimpaay ko ti pagrebengak kadakwada. Alakastan katagyaman akunay. Ito'y pagayam mo, Marjorie. Marjorie pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti pakasaritaan. Kaya't nasaya at mata nagbalbaliw ka. Tasaan nga mina nasaya at ilang pagsayaatam ti ammom a panunutan. Alas, ituloy mo, dayta apa nagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marjorie at taga Baguio City.
Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Logitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jaylee, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kablawan kayo pa itinaimbag nga orasyo adanunan daytoy pakasaritaat. Ilingad da kumalangan itinagan a Jaylee. Ket kayat kumat nga ibinglay ti kapadasak ken ayat. Makunak amay sak a goal achiever a babae. Numan nakurapay ti kabibiyag mi idi, na ikagumaak ti nakaturpos iti panagadal ko, aging ga nakastrekak iti natalged at trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jaylee. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ivan, apay asang mardan ka dito eh. Kunak na itulod na ko ni boarding house ko. Kaya't ka pa yung makanway tinabaybayag, Jelly. Yes, ag-dinner tapay ko ma. Sa bagay, oras siya. Kaya't kamat ang makasalita. Agyaman na ka. Takayat mo nga ag-dinner tapay. Sakbay nga itulod ko iti dagos mo. Ala, umay ka nga rin. Iparadak pa iti kotse. Bes, adaman damaga. Oh, anya day na, Bes. Nobyum ka din day naggwapo amang itultulod kan ka dito boarding house? Sapay adakot na. Un, Bes. Kinapod no na. Sinong bata ko ni Ivan, idinapan kami nangan iti restaurant. Ay na, maragsakan at parakan ka, Bes. Kamaudyanan na, adan boyfriend mo. Adan na isang sangayan nga inspirasyon mo. Agyaman ak, Bes. Ay na, kastigayam tirik na tadamang ipatpatigan ka. Amumutan, Bes. Damok ti makiayan-ayat. Ado ti agar aram idi agad adanakpay. Talaga nga impamaysak ti panawon ko iti panagadal ko. Ay na, Bes. Nagasat ka lang arodon iti karir mo. Nagasat ka pa iti love life mo. Sana all. Anya! Namne, tayo adan boyfriend mo. Ti may balakad ko kat kastoy. Saan mo ko maapagbalinon alubong mo dayjay nga Ivan? Bes. Ngamin, awanan kas ta agsigsigurado ita, Bes. Kita ang dagiti daduma dita. Nga uray adan asawa, wenno nobya da, agaram da pala iti sa bali. Hay, jak kaya ta makita ka masakitan, Bes. Hello, Ivan. Hello, sweetheart. Nagpigsat itudo ita. Ayan mo ita. Wad nga rod. Adaak pa lang dito opisina. Kasta? Sige nga ron, tao may kasukunan. Agyaman na, Ivan. Ala, oray na kita, sweetheart. I love you. Bye. I love you too. Bye. Nakita kayong tulod na kamanan tinobyong, Bes. Nag-sweet kayo, akita. Saan mo't, Bes? Sa bali ti auram ita, Bes. Makita ka nakaragragsak ka. Ay, talaga naragsak ka, Bes. Ngayon, nagsingpot kan nalailo ni Ivan. Naasikaso pa'y. Talaga ang marik na kay ayatan na. Ay na, Bes. Makapaapal ka talaga. Talaga ang nagasatakin ni Ivan, Bes.
Sabong kong chocolates para kan ka, sweetheart. Ay na, talaga nag-sweet ka. Agyaman na ka. Nagpipintas na gito yung sabong. Napipintas sa sabong para itinapintas kan espesyal na babae tibiyang ko. Si Karita, Jelly. Ang peso. Wen, apay, di nakpat yan? Ha? Ang mga nung di nakpat yan, ha? Ay na, di ka nagpasugnod. Mamati akin ka, sweetheart. Arakopan ka man nga, Rod. Ah? Kailiw ka na kanayon. Kasta akmat, Evan. Kailiw ka mat, akanayon. Uy, nagkadumutan dito at chocolate, Bes? Para kan ka amin dito, Bes. Ay na, agyaman nak, bes. Imported amin dagiti at chocolate, ah. Sigurado anangina dagito, ay. Naurnong dagit ang pasarabo ni Ivan kanya. Uy, talaga mo tayo dyan nobyom, ah, bes. Galante at talaga. Ado pa'y tinayon dito, Bes. Ipasarabok tumanan ka dagiti kakaanak kak inton agawid na. Sumurot ka din, Ivan, kan ka ito nagawid ka? Saan pa'y? Ada ka nun napatig nga sa asikaswan na. Iso ajak pa'y maikuyog inton agawid na. Sa bagay, no saan to na busy, mabalin nyo lang tatyag pa share ijay lugar yo. Agyaman nak kadagiti ang chocolates, ah. Kan, agyaman nak mo tan iti pasarabom tong agapo ijay lugar yo. Uray ka, doon ti pasarabom ka ni Ivan, basta di naklipatan. Ay na, anak ko. Imbag ta nakadaray ka iti birthday. Kan bunyag ti kaanakam. Wen tatang, kailiw kayo matan. Iso ang naglifak iti trabaho. Kat, kumusta mo ti trabaho? Mayat lang tamot tatang. Medyo ada pressure na nadaduma. Ano siya kapay? Kabailak lang tatang. Nasaya at mat, Jaylee, anak ko. Kat itataagdan na talgad at trabaho. Saan mo pa'y kadikayat makiasawa? Kinapudno na tatang at nobyo ni Ivan. Ngumawan pa iti panunot ko ti makiasawa. Pati plano kita. Makaipatakderak pa iti bukod ko abanay. Talaga nga ipanpanakkel ka nga anak, Jaylee. Agyaman ak iti apaw, tanakasaysaya at kang anak me. Nasaya at launay day ta aplano. Dakil ti panagyaman ko kada kayo kininanang tatang. Kang runaan iti apo. Agyaman nak tada kayo tinagbalin adadakil ko. Iso nga aramidik ti amin nakabailan. Tapno maipan nakildak nga anak. Sapay ko ma, taagtultuloy ti bendisyon ti apo kan ka, Jelly. Idaw-dawat ko asapay ko ma, tanasaya at relasyon nyo, itinapili manobyom. Nagrunak at damong pa'y matngarod ti makinobyo. Sapay ko mga rod nanang. Idaw-dawat ko mateka. Ket sapay ko ma, taisunti umuna. Ken maudi anobyo. No day di alalaki ti kayat mo ang makatakunay na ititong palbiag. Saan kami ako montrakan ni tatang mo? Tila maibagak. Saan mo nga ipaay ti amin apa nagtalag itinobyom. Ipang pangrunam kumalatta ti panagayat kan panangipatag mo iti bagim. Tapno intun saan nga agbanag anasaya at ti panakirelasyon mo. Saan kantoon ay amasaktan, anak ko. Kumusta ti panagawid mo, Julagaryo, sweetheart? Nasaya at mat, sweetheart. Dayjay, naipapas ko ti iliw ko kadagiti naganak ken kakabsat ko. Agraman dagiti insan ken kakaanak. Amom, istorya ka kadatatang. Kit maragsakan data dan nobyo. Kinapudno na, magagaran da makakita kan makaamamukan ka. Sweetheart? Apay? Ada problema? Ha? Awan, babe. Sweetheart ko na kuma. Maragsa ka, nak.
Ta, kaya dak amam mo dagiti dadakal mo. Baby, nawag na kanya. Idin to ta sweetheart din. Tinasayat, intag pa siya rin Jamol. Ada ngamin nakita ka jewelry set, kat panagkunak. Bagay mo dahil jay. Gatanga kon. No, kayat mo. Agyan man sweetheart. Ay na, talaga nag-sweet ka. Basta para kan ka, Jaylee. Ipaay ko amin. Gapota ay ayatan ka. I love you. I love you too, Ivan. Agyaman nak iti panang itulod mo kanyak dito opisina, sweetheart. Awanan yaman na, sweetheart. Awan kaya. Amangan no saan ka masukon inton malam. Ado ngamin nagiti papeles nga ilat Pasko ita. Okay na, O sige, agan-anat ka nga ron, ha? Wen. Sige. Awagan kan to inton lunch break. I love you. I love you too, Ivan. Mr. Mati umawat. Sumbat. Hello, Bes. Nakaawag ka, Mat. Bes, ayan mo ita. Ada lunch meeting mi dito irungar. Asidad ka dila ang itimol, Bes. Dito mismo amol, Bes. Apay ka di? Nakita kitimay sa fast food ni Ivan. Adamot ka duha na babae. Kasla seryoso ti pa nagsarsarita da. Anya? Kasta ka di? Sa di mo abanda dita, taumayak. Kaya't ko ang makita ni Ivan, ken ti bagbagam a babae. Bes, sa di no ti ko nang anak kakitaam ken ni Ivan. Bes, ang kalma ka laon ko ma. Di ka madanakan. Sa anak nga giskandal. Ngamdok tanik no asino day ang babae. Sapay ko matasan apod no tatap ko. Oh, dajayan ni Ivan. Timakdaran. Kat, remuaran iti restaurant. Pinanawan ng ti babae. Orayan nak dito, Bes. Masampol ang makasalitak ti babae. Umaya, kuyogan ka. Miss, siyak gayam ni Jaylee. Nakita ti pa nagsarita yung kini Ivan itay. Apag iso api manaw, iso nga inasitkan ka. Ni Ivan talaga. Miss, adda ka di relasyon niyo kini Ivan? Katsi ka, ma'am. Nobya nakakadi ni Ivan? Wan. Nobianak ni Ivan. Siya, ti asawa ni Ivan. Anya? Asawa na ka ni Ivan? Wen, katsapay kumata saan kapay anailawan iti dayje awanan bain a lalaki. Ni Ivan san ti lalaki adin tupulos makontento iti maymay sa ababae. Miss Jelly. Ado kayo anobya na. Saan na nga open ko ti messenger na? Iso ang mabasbasak amin at chat na kada kayo amin anobya na. Oh. Adoy ti pamanaknak. Karbangam ang makita dagitoy tapno mamati ka. Tapno mapanaknakam ti kinaloko dayjay a lalaki. Isumat lagayam babe tinawag na kanya kidi na minsan. Nagado kami matgayam anobyan. Di mo kumasangitan dayjay a klase ti lalaki. Namin. Awan sir-serbi na a lalaki. Tapno amon. Dap pa ti babawik anak ikalay sa kankwan. Tiyawanan ba na lalaki? Ang damot gayang pamilya na. Ngam inaram na pa'y dahi best friend ko. Agalwad dahi di apaman nga kita kami. Talaga nga ibabain ko. Talagang awanan ba dahi di at tao. Nasam iti babae. Nakisinara ka kankwana. Tapno ibagaklaan nga agawid ko ma. Nga oray inton kasangay lang ti buridok mi. Tayo sa ti berbero ka na.
No saan la aga po iti anak ko. Sa anak ko maanak kisinarak iti dayjay nga Ivan. Nagsakit kanyak dayta anamwag. Nangro na kat isa ti umuna boyfriend ko. Lading ita. Tanapasamak kan katikasta. Adamat basol mo. Tadi mo inam mo tipod no akatatao na. Ang nasaysaya at mat anaamuam. Anadoktalam anasapsapa ti kalukwan ni ay aluklukwan na kalagayan. Panagkita kat nasaya at kaababai, Miss Jenny. Iso asapay la kumata makapagpanunot ka iti rumbang nga aramidam. Di mo sayangan tibiyag kan panawin mo. Gapo itawan ka uskan na alalaki. Sweetheart, apa dito restaurant tinapili mapagkitaan tayo ta. Kabaalan na nagtaakitaan iti mata. Talaga siguro ana ito lang munti na playboy mo, Ivan. Anya ka din ti sasawa. Anya ka playboy akon kunan? Kasta ti saludsod dagiti lalaki ang playboy, Ivan. Dito'y ang kasod tinakisin narakam iti asawam iti kalman. Saan ka di? Kat dito'y matla ang alamis saan tinagsangwan niya. Jelly. Di ka makapaglibak. Jelly. Nakisin narakam. Tapno isublik tayo kikan ka. Apa nga sublim kanya ti jewelry set? Ala day ta a jewelry set, Ivan. Agkasangay ti buridak mo inton bigat. Di mo kunaan apaayam ti kiddaw ti ubin. Adumaray ka iti kasangay na. Ti pamilyam kumati ad-adda pang ipaayam iti ayat kan pamatag mo. Saan aday tagkulkolekta ka iti babae? Ken dagita ti pangipanam iti kwarta kan oras mo. Was-wasan tan ti relasyon tayo. Nasakit man para kanyak tinagbanagan ti relasyon tayo. Ngam day ti rumban. Kang runaan, saan ko akayat ti agbalin akabit? Saan ka maikari itinapod no nga ayak ko? Nasakitanak idinaamuak ati umuna an nobyok ken arapaap ko apaki asawaan ket addagayamen pamilyana Mr. Lonely. Dakkel ti impak kanyak dayja na pasamak iti biyag ko. Isupayan ti makagapo anamatiak iti ibagbagada. Ano swerte ka iti karir mo, malas kamet iti love life. Agingga ita ket saan nakpay anaki ayan-ayat. Impamay sakti oras kan panawan ko iti karir kan iti pamilyak. Ita, umadanin amalpas ti ipatpatakder ko abalay. Dayto iti kapadasak, ket agyamanak itingkay panangyurnos. To'y pagayam mo, Jaylee. Pagayam Jaylee, agyamanak iti daytoy apakasaritaang. Ket sa palakumata saan ka amapukawan itinamnama ken ayat. Dumteng to ti lalaki apara ken ka itinekadda nga oras wenno panawen. Ket patcheck, naan anay tumet ti kinaragsak mo, inton madanon dayta a tiyempo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jaylee, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jeneline Batiuan. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo ano. Dear Mr. Lonely, Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan asaldi adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lovely. Nalagip ko nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Barang makaipay ti basit nga inspirasyon kadagiti na ayat adungdungheg. Nagayatak iti kastaunay. Isong nga insagana at ti para kuma iti masakbayan mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Saldi dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasensya ka na. No na kita lang ti pasarabok kan ka, Mayla. Saan kami pa nga na nagsweldo? Si Kamat, okay lang mat nga uray awan. Saan mat ang masapol at tunggal umay ka, kat adawit mo apasarabong. Uwan matkit di basta, kasya. Sika talaga. Tinapatid ka niya kat ti presensyam. Kanti ka na yun apan ang supsuportar mo kanya. Ala, wanan. Oh, kumusta ka nga ro dito eh? Kumusta ti trabaho? Awan pagdanagam kanya saldi. Gaputaan si ti apo, nasaya at mat akanayon ti kasasaad ko. No ti trabaho mat, ay makarik na ak iti banog, lukas di nga ado ti tao iti grocerya. Kasi ka nga ro Saan mat? Talaga akas na. Grocerya nga ro ti ayan ko. Agan anat ka nga ro ka na yun Mayla. Jacket nga da sana nasayata mapasamak kan ka. Wan, di kagdanag ko nakmat. Si kaati rumbang aganad. Gaputa na dagsan kan narigat ti trabaho. Kumusta kayong kinimayla kayan ayat mo pare? Nasayat na tamad. Adaman di mi pagkinaawatan no dadum Ang masulbar matla dagos. Gagangay day ta iti relasyon pare. Nang runa agasawa kayon do. Adolat ta dagiti panubok ang mapasaran nyo. Uy, saan ka abot-bot ngan pare? Ibagbagak lang ti pudno. Tapno saan kanto amak maklaat. Kantap no adamot basit background mo may papan itibiyag ti adda asawa na. Sa bagay matit di pare. Apay nga minadi ka pay lagkalay sa itinobyam. Ako sa anak pa nga na nakasagana. Kan awan pa iti umdas nga urnong ko. Kita ma pare. Amangan no ko nam nga urayem pa abumaknang ka. Samon to ikalay sa ni Mayla. Saan mo't kit di Ang kurang pa lang amin ti urnong ko pare. Kan may saan pa kano ang nakasagana ni Mayla ang makiasawa. Agkada ko Mayla. Agsubli ako na di trabaho. Wala nga min nga dati bakasyon ko. Saldi. Ikaw sangit Tapno na talinay ti panunot ko amang panaw kan ka. Kasano adya kagsangit. Kat amok nga daw pengal daw. Bulan pa'y kit di siguro ati urayak sa tanto maninagkita. O santa pa'y Sana bale. Ta temporary mo ti panagsinata. Kaore ba panti manong aldaw kan bulan. Ken agsubliak mo lang. Ayan tikas to Masapol nga ganos na Mayla. Tapno makatagad ta adwa. Saan mat amabalin nga gigan tadi sa dagusta. Uno iji balay. Uwan matkit di Ngam ni pangasim atagan anad kay Chay. Kanayon nakngawagan tapno sa anak ngagdandanag. Wen, oras ka. Agan anad ka mat dito Dawatan ta, asapay lang kumata nakaradgad ta ka na yun. Itigas ta. Makatagad ta. Katadara matin ta ngagsimpa. Uwan saldi. Ala, una sa mundo itilwan. Ulit agan anos ka pa Uwan saldi. Ala, irikap mong tirida ta mga makaturog ka. Mapanak mo tayo. Nadagkat unay kan ni Rose. Parisaldi. Madlaw ko kat ag kursunada unay kan ka. Diyak man mo.
Kanayon ama pa ni ayan ko. Nukas dya break time. Ay. Umas asidagkan ka ti sulisog pare. Liklikam data. Ha? Ah, uwan pare. Bumaybayag namin ti relasyon nyo kini Mayla. Iso nga umad-adumat ti pakasulisugam. Iso anas ka na natibker ka amang laban ka dagita. Ha? Di mo liwayan ti agkararag. Tani apo Diyos ti mangtulong kan ka. Tapno agtalinaid ka natibker. Nga oray anya pa'y apanubok ti dumtan kan ka. Uwan. Iti may sa relasyon, ado ti pakasubukam. No daduma, dumtang ti panubok no kasya nakapsot ka. Kan kas lamapukpukaw ka iti nalintagadalan. Iso amasapol at talaga ti kinatibkar, kan kinapudnom iti relasyon nyo. Pare. Kasla ko may ita pare. Umas asidagkan ka ti sulisog. Gapo taadayo ka kini Mayla akaayan ayat mo. Iso asapay la ko ma pare. Adi ka agpasulisog. Hello, Mayla. Saldi, mano abulan ang tinapanabas. Nang di ka pa'y mag-agbakasyon. Pasensya ka na. Ado nga minti trabahon mi ita ditoy. Iso sa anak pa makabakasyon. Kan makapasyar dita ayan tayo. Sapay la ko mata maawatan nak. Sana balay. Apaman amalpas da ito a project me. Sumarong karak dita. Oh, sige nga Rod. Kat, kumusta ka matnay dita? Nasaya atak mat. Kanayo nakngagan anad. Sigakit di dita ah. Nasayak matlata. Kan may sa, agnayon da iti emplado iti grocery nga ayan ko. Iso asaan ako na ang mabambanugan. Nasayat no kasta Mayla. Tatno maksayan mo ti trabaho mo. Alang nga Rodan, lalpasan ti break time ko. Bye. I love you. Bye Mayla. I love you too. Uy, pare Saldi. Oh, Naggana sa nadanggan. Sana all ako na dagiti agtutubo. ah. Anda kagayam dita. Saldi, di mo ngamin napuutan na nagtugawak dito yabay mo. Tanapas ti saritaan nyo iti kayan-ayat mo. Ay, sika talaga pare. Apay akasla naliday ka. Ah, Kalkalpas yung lang nagsarita ka. mailiwak namin iti kaayan-ayat ko pare. Sika talaga. Ala, agan-anos kayo. Tapara mo't la iti masakbayan nyo ti panagtrabaho. Mayla, ano sa man yung tagbati ha? Nay, apa ya, di ka matagtimat. Aging gat ka ano nga taakas ti sitwasyon ka, Saldi. Agan-anos ka di. Sana bali ta trabaho mo ti makagapo. No apay nga umadadayo ak. Agur-urno nga para iti masakbayan ta. Iso nga ganos ka. Ay nga nga Rod. Pasensya ka matan ano kastuya. Maawatan ka. Laglagi pa makanayon para kadata ti amin. Sana bali. Agbiro kak to iti daduma pang ganak ditoy. No da mabiro kak amayat ti pasuldo da. Sige. Itulod ka ni pagurayam itilugan. Sigurado ka? Wan. Ala, intang ka rin. Kat agyaman ako na, Mayla. Nabayag man na di ka nagbakasyon na pare. Wen nga ron. Kasano? Mistrikto mo ti management ti kumpanya nga ayan tayo. Saan na mabalintag baka bakasyon latan. Ay, awan nga rod. Gusto mo gid tapno makaurno nga andagos. Kaya tapno makalaysak matin ti kayan ayat ko. Una, nabayag kayo matin nga agayan ayat. Kat, kumusta mat ni Mayla ijay ayan na? Dajay, nasayat latamat para eh. Nasayat nga rod no kasta. Hanggang, no naduma. Agpasugnod, gapo tajak masarsarong karan. Ay, wam lata. Kasta talaga dagiti babae.
Agsapol da iti atensyon kan oras tayo. Sa bagay, nagpaisutin ako nan pare. Awaga makanayon. Di mo una ipamaysa ti atensyon mo iti trabaho. Uwan, pare. Ay, ada ka magayam dito Ashley. Wan Saldi, Jack yung paggarup at dito'y gayam ti pagtrab-trabahwam. Nabayagak dito ha. Sika sa dino ti pagtrab-trabaho amita. Di taman kaabay ti kompanyayo a rural bank. Kaskastra ko dita, ngam day off ko, isari mo arak. Apag isumat na nakita ka. Kasta Saldi, saan ka kadya maistorbo? Saan mat? Kapot lunch break ni. Ay, wan gayam, alas 12 ngagpaiso. Wen, Saldi, apa nagsina kayo pa ni Mayla? Sayang, nagbayagan ti relasyon nyo adwa. anya? Nagsina? Saan mo ta? Ha? Saan kayo nagsina? Saan, Ashley? Kasano dayta? Kat no masikugan, tanlo abulan. Anya? Gayam ko ni Mayla, ngam panag ko na. Ado ti saan ko nga amo, kastamot kan ka. Tinasayaan. Mapantaman pa ija, tapno makapagsarita tanay bag. Sana bale, ta-break time mo matakunan. Sige. Naklatak iti day taming bagam. Anya matenti kastoy. Jak em pagaro pakastoy iti mapasamak iti relasyon mi kani Mayla. Ay, anyan ngagpaiso. Masikog gaya man. Kaya't nasawan. Ada sa balian nobyo na. Kasano mapasamak na ita. No siyak lang ti kayan ayat na. Kat jak matpulo sinagsagid. Kanayon na kayo ding awagan. Wan mat. Ngam kadagiti naglabas sa lawas. Man-manong umawag. Pasaray mamindwalangan iti makadomingo. Ngam di matimbagaan na kanyak. Kat makumikom iti trabaho na. Tinasayat pare. Dano na medya dagos na. Sana bale. Malmalpas mo ten iti project tayo. Kat makadawat ka iti bakasyon kini boss. Uwan paray. Dahita teramidak. Ngam palagi pa pare. Kontrolam ti pungtot mo. Di ka agaramit iti pagbabawian to. Uwan. Kat agyaman ang iti dahita apalagip mo. Saldi? Mabalin ka di pastra kandak, Mayla. Sige, umuna ka. Agyaman ak. Taman pa yan nagbakasyon ka. Apa yan din pinakaamo na dagos. Tapni insaga na at ti sasangpot mo. Tap na isaganan isungbat mo kadagiti amin asalodsod ko. Kasta ka di. No, kasta. Amo man ti amin. Apay. Agpaiso ka di tindaan da kanyak. Mayla. Pakawanan na ang Saldi. Ngapon na ti amin. Masiko ka. Katalo abulan. Anya? Pakawanan na no nailawanan. At na nakarelasyon ko katrabahuan. Nailawan kami at nagbunga. Apay, anaramid mo kanyak ti kastoy, Mayla. Anya tinagkurangak. Inaramid ko mat amin na pagrabangak. Inanusak ti maday onanggid. Tapno makaurnungak itagpay ka na ta. Ngam apay akastoy tinaramid mo. Pakawanan na kumasaldi. Gaputa dya ka mo no apay. Dya ka mo no napunas ti panagayat ko kan ka. Wano gapula ang tagin na dayota. Amok nga da parikot mo, anak ko. Gaputa kasta tila nga, manipod simbang put ka.
Apay, ibagam bareng matulungan ka. Nanang, uray ka sa nugayam, ti panagayat mo iti may sa tao. No narukop. Kit, di na malabanan amin asulisog anumteng. Nay, apa yan, anak ko? Insugat nat ni Maylay ti sa bali nanang. Kati nasakit. Masikog pa yun. Aniya, Day tatipod no nanang. Iso nagsakit. Diyak ambot ti panunutek. Diyak ambot ti aramidak. Apaya kastoy. Nagayatag mo't itinapod no. Masakitan ang lagayam. obaw, ti panagayat ni Maylakan ka. Iso adina na bailan ti sulisog. Di mo ko madadaulan ti biyag mo, anak ko. Gapulaanggan ko, anak. Panunutem lang aparte ti biyag da ita. Kat saan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa. Wala na. Kitagyaman na kada kayo. Gapotad da kaya ka na yun, itisibay ko. Pare Saldi, awan mo ti gaganay gayam. Sipod nag-break kayo kini Mayla. Pangasim, di ka ko nagparparikot. Si kamot lang ti kakaasi. Pare, Hunantan, asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa? nawat ko matkid din ti amin. Angin, makarik na aklat tayo ti saan. Narigat at talaga timang lipat, pare. Ngam ikagumam, tapno di ka marigatan. Uwan pare. Ang, apa nag-file ka iti resignation letter mo? Agresay nak, mapanak yung syudad. Aramatik ti ornong ko. Apara ka makada kami kani Mayla. Agadalakit di. Adakan ka dayta pare. Kasayatan matkit di dayta na panunot mo. Sana bale. May salangan na tawan kat may lepas mo ti kurson. Uwan pare. Agsing-singpat kayo dito, katrabaho ka. Wen, si kakit di Di ka mang liplipat Ayaban na kami to, inton graduation mo. Nasaya at met, tanalagip mo nga ituloy ti panagadal mo, anak ko. Una nang. Adamat kit di busbusak. Iso nga ituloy ko ti agadal. Ay katuan para matlakan ka dayta. Ang agan-anad ka ijay syudad Ado ti pakasulisugam ijay. Iso apang nga asim, tagan-anad ka. Wen, di kay kadagdanag nanang. No kasano ti kinagagat mo nga agtrabaho, sapay ko matakas tamo ti kinagagat mo nga agadal. Wen nanang. Alang rod. Mapana ko. Kahit agan-anad kayo mat dito balay Agawi da, nukas dyan nga awan klasek. Anak ko, di mar ay daasalikan Mayla iti graduation mo. Kasta yan, nanang. Wen, anak ko. Oh. Aday tadan Ha? Oo, nga pa isa. Congratulations, Sandy. Ada kami ka ni Mayla. Agyaman ak tadi maray kayo. Wan mabalin ayamat asaan kami adumaray. Agyaman ak Kablaawan ka, Sandy. Imbagpaykan ka, tanakalpas ka iti panagadal mo. Idin to siya, kat single mama. Anya? Naklaat ka, no apayakas diti imbagat. Yampod no, single mom ko na. Kaputa saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko. Saan kami ngamin nagkinkin na awatan. Kaya't sapay ko tapakawanin nak iti inaramid ko. Malidayan ak para kan Mayla.
Ala, ituloy mo na tagag balin anitib ka. Para ti masakbayan ti anak mo. Kahit na may papan mo ti tinapalabas. Awanan kanyak dayjay. Agyaman nak, Saldi. Ala, intay mga niti restaurant. Kat inton biyernes. Mapan kayo to iji balay, ha? At dabasit pagsasanguan tayo. Ay, katuan Saldi. Mapan kami talaga. Nasyak, jak maipasigurado. Tama nga naawan agaw awir iti anak ko. Ang ulitat, kablaawan ka iti panagturpos mo. Congratulations, pare. Agyaman ha? Maragsakan kami para ken ka. Gapo tayong pasnek mo ti panagadal mo. Di ka nagpaaba ka dagiti panubok adin tangken ka. Gapo day tayo ti kanayon nyo apan ang suporta kanyak. Mga pare. Ken kagronan na. Ti Diyos akan nayon tinang tartarabay kanyak. Ngem, kumusta ba tanti puson, pare? Nakalipat ka din, wano, sa diwa pa ilang ti Sam. Ha? Nabayagan tayo siya pasamak. Iso nalipat akon. Imbilang ko, nakaslakabsat ni Mayla. Nasayat no kasta, pare. Iso agsapol ka matan iti asawaem. Anya? Oy, saan na siya ka? Ha? Uray da kayo. Gapotag papada tayo alumakayan. Ay, wala nga tayo sa makasawa tayo. Gintan tayo. Hala. Agshot tayo ba kiti? Awan nga kweso. Bayan tayo man pala dito. Asa-asawa dita. Rambakan tayo kiti ti graduation ni Saldi. Nasakita na gapuken ayat Mr. Lonely. Ngamjak impalubos nga iso ti makadadaal kanya. Inawat ko ti amin ket nangabarwana na. Ita, may sa akon a head officer. Iti kumpanya ang nagpaayak kas welder, idi nagsardengak ang nagadal. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Saldi. Saldi pagayam ko, napintas ti pakasarita mi ti biyag. Mangipakita nga uray anya kuma tinapalabas, saan kumaaday ta ti mangdadaal ken ka. No di kat pagbalinam kuma akarit ken inspirasyon, amang pasaya at pay iti biyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Saldi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti direksyon Virgie Paglay. Sound effects June Reputaso. Computer recording technician Joffer Basit. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.